kuva mu myaka ya kera cyane abasore n'inkumi bifuza kujya mu gisirikare mu bihugu bya Scandinavie cyangwa se ibihugu byo mu majyaruguru y'isi babanza guhabwa ikizamini kigamije kureba ingano y'ubwenge bwabo. Bapimwa ibyitwa quotient intellectuel QI. Buri gihe hatangwa ibibazo bimwe ku muntu urimo gupimwa, bikaba ibibazo bimwe ku bantu bose bari ku kigero cy'imyaka imwe. Ubushakashatsi ku iterambere ry'ubwenge bw'abasore bahamagarwa mu gisirikare mu bihugu bya Scandinavie bugaragaza ko ingano y'ubwenge bw'urubyiruko muri biriya bihugu yiyongereye kugeza ku myaka ya za 90. Kuva icyo gihe ubwenge bwabo bugenda bugabanuka umwaka ku wundi. Ni ukuvuga ko ikizamini kimwe urubyiruko rwo mu myaka ya za 50 rwatsindaga, urubyiruko rw'uyu munsi ntabwo rushobora kugitsinda. Buri wese muri twe afite ubwoko bubiri bw'imyaka. Hari imyaka tumaze ku isi ariyo bita imyaka y'amavuko, hakaba n'imyaka dufite mu birebana n'ubwenge. Ni uburyo ubwenge bwawe bwiyongera, babyita âge mental. Ntabwo buri gihe ubwoko bubiri bw'imyaka bungana, y'amavuko n'iy'ubwenge. Ushobora kugira imyaka 50 y'amavuko ariko ukagira imyaka 20 mu birebana n'ubwenge, cyangwa se ukagira imyaka 10 y'amavuko ariko ukaba ufite imyaka 30 mu birebana n'ubwenge. Imyaka y'amavuko yo kuyimenya ntabwo bigoye, buri wese muri twe azi afite. Ariko imyaka mu by'ubwenge yo hari ibizamini abantu bakoreshwa n'abahanga mu mitekerereze, bakakubaza ibibazo bigenewe abantu bangana nawe mu myaka y'amavuko, maze ibisubizo utanze bikagaragaza imyaka yawe mu by'ubwenge. Mu gupima ubwenge bw'umuntu bafata imyaka yawe mu birebana n'ubwenge bakayigabanya imyaka umaze uvutse, igisubizo babonye bakagikuba 100. Umuntu usanzwe ufite ubwenge busanzwe bujyanye n'imyaka ye y'amavuko aba afite igipimo kiri hagati ya 90 n'110 mu byitwa QI, quotient intellectuel. Abantu bafite ibibazo byo mu mutwe ku buryo buri wese abibona baba bari ku gipimo cyo munsi ya 70. Uyu munsi umuntu ufite igipimo cy'ubwenge kiri hejuru kurusha abandi ni umunyakoreya y'epfo, Kim Ung-yong. Afite QI ya 220. Afite imyaka 4 y'amavuko, yashoboraga gusoma neza adategwa ururimi rw'ikinyakoreya, icyongereza, ikidage n'ikiyapani. Yatangiye kwiga kaminuza afite imyaka 9 y'amavuko. Yize muri kaminuza y'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikora ubushakashatsi mu by'isanzure, NASA. Ibi byose byabaye mu 1970. Mu bihugu by'Uburayi ikigero cy'ubwenge mu rubyiruko kiragenda kigabanuka kuva mu 1990. Edward Danton ibi abifitiye ibisobanuro. Turimo turagenda tubinjije. Ibi birimo kuba uyu munsi kandi ntabwo bizahagarara. Bibaye byiza twatekereza icyo dukwiye gukora kuri iki kibazo, kuko nidukomeza kurebera ikare cyose gishingiye ku bwenge kizayoboka inzira y'ubuyobe. Kandi ibimenyetso byose birerekana ko ibi byatangiye. Ntawe uzi niba avuga ibi kubera ko uyu munsi abantu bakora ibyo abandi bita ibidakorwa, cyangwa se niba bivugishwa n'ibipimo bigaragaza igabanuka ry'ubwenge mu bantu. Uyu munsi abantu bose iyo bashaka kuvuga umuntu w'umuhanga mu muziki bavuga Wolfgang Mozart. Yapfuye mu kwezi kwa 12 mu 1791. Kuva icyo gihe twakoze ibintu byinshi by'ibitangaza. Twohereje umuntu ku kwezi, twavumbuye internet. Ariko kubera iki kuva icyo gihe mu birebana n'umuziki nta muntu urakuraho agahigo k'umusaza witwaga Mozart umaze imyaka 227 apfuye? Abakurikiyeho bose bubakiye kubye. Usibye kugabanuka kw'igipimo cy'ubwenge mu bantu bo muri iki gisekuru cyacu, hari abashakashatsi mu mitekerereze bagaragaza ko twibasiwe n'ibindi bibazo byiganjemo ibyo mu mutwe kandi byose bikomoka ku iterambere ry'ikoranabuhanga. Madame Barbara de Menex ni impuguke mu birebana n'imisemburo yo mu mubiri wacu. Ni umuyobozi mu kigo cy'Abafaransa gishinzwe ubushakashatsi mu by'ubumenyi CNRS. Mu bushakashatsi bukorerwa muri iki kigo bagenda babona ukwiyongera gukabije kw'abana bafite ikibazo cyo kudashobora gushyira ibitekerezo ku kintu kimwe ngo bakimareho umwanya. Babyita trouble de déficit de l'attention. Umuntu ufite iki kibazo biramugora kuba yamara amasaha 2 arimo gukora igikorwa runaka kimwe yakerekejeho ibitekerezo bye byose.
abura ibyitwa concentration. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'umwaka w'1990 n'ibihumbi 2001 abana bafite mwene ibibazo muri California honyine biyongereyeho 600%. Muri Amerika uyu munsi umwana umwe muri 68 abarwaye autisme. Ni indwara ifata ubwonko ikarangwa no gutakaza ubushobozi bwo kumenya ibimenyetso bikoreshejwe isura n'umubiri, expression. Ni indwara irangwa n'ibibazo by'imibanire no kudashobora kugenzura amarangamutima. Niki gitera ubwiyongere bw'ibibazo bishingiye ku bwonko mu bana b'iki gihe? Uyu ni Madame Barbara Domenex. Iyi minsi turimo turabona ukwiyongera kw'impinduka mu mikorere no mu bushobozi bw'ubwonko bw'abana bavuka. Ngiyo mbonye aya makuru yose mpita ntekereza kuri tiroide. Kubera iki tiroide? Gusubiza iki kibazo biragusaba gutekereza kuri cretinisme. Cretinisme. Abantu bavuga igifaransa bajya batukana ngo cretin, bashaka kuvuga kuri injiji cyangwa se ko nta bwenge ugira. Mu Kinyarwanda iri jambo rifite inyito nyinshi z'ibitutsi. Un cretin. Nubwo uyu munsi iri jambo rikoreshwa nk'igitutsi, ariko mu kinyejana cya 19 ryasobanuraga umuntu ufite uburwayi bukomeye yavukanye. Les crétins bavukaga ari uruhinja nk'izindi, ariko akaba ari uruhinja rufite isura y'umusaza. Mu gukura akagumana igihagararo cy'umwana muto kandi akagira ubukererwe bwinshi mu mikurire y'ubwenge. Abenshi muri bo babaga banarwaye umwingo. Umwingo ni ya ndwara ifata abantu bakabyimba ku ijosi. Kiba kimeze nk'ikibyimba gifata ku ijosi rikabyimba cyane. Icyitwa thyroïde nicyo kiba cyabyimbye. Thyroïde ni ubwoko bw'urwungano ruba munsi y'ingoto, rufite imiterere nk'ikinyugunyugu. Thyroïde ivubura imisemburo yitwa hormone thyroïdienne, ikagira uruhare mu kugena uko umuntu yiyumva mu birebana n'akanyamuneza cyangwa se umunabi. Ni imisemburo kandi igena ingano y'ibiro byacu, ikanagena imyitwarire yacu mu birebana no guhuza ibitsina. Thyroïde ivubura imisemburo yitwa T3 na T4, iyi ikagena umuvuduko ibice by'umubiri bikoresha mu gukora ibyo bishinzwe. Thyroïde ifite udutsi duto cyane dushinzwe kuzana ikinyabutabire cyitwa iyode, aricyo thyroïde ikoramo imisemburo. Igihe uru rwungano rudakora neza, umuntu agira ibibazo by'imikurire mu bwenge. Ubanza kurwara umwingo, ubundi ugatangira kugwingira mu mitekerereze, intangiriro ya cretinisme cyangwa kuba cretin. Mu 1966 Dr. Peter Farrower, umuganga w'umwongereza, yari afite akazi ko kuba umuganga mukuru mu gace kitwa Jimmy Valley, ni muri Papouasie Nouvelle Guinée, muri Oceania. Papouasie Nouvelle Guinée, kimwe mu bihugu bigifite abantu benshi babaho mu buzima bwa gakondo. Bamwe muri bo na n'uyu munsi ntibaratangira kwambara. Maze kwegeranya amakuru yose y'ubuzima bw'abatuye muri ako gace, nabonye ko nibura umwana umwe muri 7 yari cretin. Mu buryo bukoresheje imvugo irasa ku ntego, umwana umwe muri 7 yari ikigoryi. Iyi ni imvugo y'igitutsi. Abenshi mu rubyiruko muri ako gace bari barwaye umwingo kandi bafite ibibazo byo kugwingira ku mubiri. Bari bafite ikibazo cy'uko thyroïde zabo zabuze iyode. Iyode, ikinyabutabire kenshi bashyira mu munyu turya. Gusa kiba no mu magi ndetse no mu nyamaswa nyinshi ziribwa ziba mu mazi nk'amafi n'izindi. Ni ubwoko bwa gaze ifasha glande thyroïde gukora hormone thyroïdienne, kandi iyi misemburo iramutse idahari ubwonko ntibukura. Nibwo umuntu agira imyaka 30 y'amavuko, ariko akaba afite ubwenge bw'imyaka 7. Akajya akora ibikorwa ubusanzwe bikorwa n'abana b'imyaka 7. Iyo umugore utwitariye iyode mu munyu cyangwa se mu mafi, thyroïde ifata iyo iyode ikayikoramo imisemburo. Iyo misemburo iba yiganjemo bimwe mu bigize iyode, iragenda ikajya gukuza ubwonko bw'umwana uri mu nda. Iyo umubyeyi wawe ataza kubona iyode ihagije igihe yari agutwite, ubu ntabwo ufite ubushobozi bwo kumva ibingibi turimo kuvuga. Nyamara kuvaho indwara ya cretinisme isa n'iyacikiye, umumaro w'iki kinyabutabire urasa n'uwibagiranye. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima rivuga ko ku isi hari ibihugu birenga 50 bituwe n'abaturage bafite ikibazo cyo kutabona mwene iki kinyabutabire. 44% by'aba baturage nabo mu bihugu by'Uburayi.
ibi byose bihurira he n'ikoranabuhanga rigezweho? Kubera iterambere ry'inganda zikora ibintu byiza kandi byinshi buri munsi, uyu munsi aho turi hose tuba dusa n'abareremba mu nyanja y'ibinyabutabire. Ku mbonerahamwe igaragaza imiterere n'imikorere y'ibinyabutabire biri ku isi, hariho byinshi byenda kumera nka iyode ya yindi idufitiye akamaro, ndetse biranegeranye kuri iyo mbonerahamwe. Niba ufite icyitwa tableau périodique, nureba hari iyode uraza gusanga yegeranye n'icyitwa fluore, chlore na brome. Umubiri wacu ukeneye iyode kugira ngo ukore imisemburo ituma ubwonko bwacu butera imbere. Iyo ubuze iyode kandi hafi yawe hakaba hari brome, chlore cyangwa se fluore, zose zijya kumera nka iyode, umubiri wawe ufata kimwe muri ibi ngibi wibeshye ko ari iyode, kikaba gifasha umwanya wa iyode, kikabangamira ivurwa ry'imisemburo, maze ubwonko bwawe bugatangira kugenda bigura intege mu gukora, maze igipimo cy'ubwenge kigatangira kugenda kigabanuka. Ntabwo byumvikana mu buryo bwihuse, ariko bimwe mu bikoresho bigezweho dukoresha buri munsi bigira uruhare mu kugabanya ubwenge bwacu n'ubw'abadukomokaho. Dufashe nk'urugero rw'iyi chlore twari tuvuze ishobora gukora nka iyode. Chlore ikomokaho ikinyabutabire cyitwa polychlorobiphenyl (PBC). Ibikoresho byinshi bitwara umuriro w'amashanyarazi, amaplastike ndetse n'amarangi biba birimo PBC. Iyo iki kinyabutabire kinjiye mu mugore utwite, umwana aba ashobora kuvuka afite tumwe mu tunyangingo tw'ubwonko turi mu mwanya utari uwatwo. Bishatse kuvuga ko abatuye isi bose bazengurutswe n'ubwoko bw'ikinyabitabire kigenda kigabanya imikurire y'ubwonko mu buryo buhoraho, kandi kigatera impinduka mu myitwarire y'abana bacu. Yitwa Tom Zeller, ni umushakashatsi w'umunyamerika, akaba impuguke ku birebana n'uruhare rwa tiroyide mu iterambere ry'ubwonko bwacu. Ibi yavugaga birasa no kuvuga ko isi yose iri mu byago byo kugabanuka k'ubwenge, kandi byose biturutse ku iterambere. Iterambere ubusanzwe rishinzwe kutworohereza ubuzima no kuduteza imbere. PCB ntabwo ari byo bikomoka ku butabire byonyine bituma abana bacu bavuka uyu munsi bagira ubwenge bugabanuka buri munsi. Uyu munsi hari ibikomoka ku butabire bikomoka kuri chlore na brome byashyizwe mu bikoresho dutunze mu mazu, bikaba bifite akazi ko gutinza inkongi z'umuriro, ariko bikagira ingaruka ku bwenge bwacu n'ubw'abana bacu. Chlore na brome zifite ibizikomokaho bishyirwa mu mateleviziyo, mudasobwa, telefone zigendanwa no muri zimwe muri matla. Ibi bituma iyo kimwe muri ibi bikoresho gifashwe n'inkongi y'umuriro kidahita kigurumana ngo gikongoke. Byose byatangiye gukorwa mu myaka ya za 70 kubera ubwoba bwacu bwo gutinya inkongi z'umuriro. Kimwe muri ibi binyabutabire bikomoka kuri chlore na brome cyitwa trice. Trice zikunze gushyirwa mu myambaro yo kurarana y'abana. Ni kimwe mu binyabutabire byitwa mutagene. Mutagene ni ikinyabutabire kiba gifite ubushobozi bwo guhindura imiterere y'akanyangingo k'imyororokere n'ibirango by'umuntu, ADN. Mwene ibi binyabutabire biba byanatera kanseri. Abana b'Abanyamerika miliyoni 50 binjirwamo n'iki kinyabutabire buri mwaka kubera ko bambara imyambaro yo kurarana igikozwemo. Twavuze ku nzira binyuramo ngo bimwe mu bikoresho dukoresha bikoranywe ubuhanga bigira uruhare mu kugabanya ubwenge bwacu n'abadukomokaho, cyangwa se bidutera uburwayi bukora ku bwonko bwacu, ariko ntabwo ari byinshi. Twavuze ko ikoranabuhanga rigezweho ahanini rifite aho rihuriye na mudasobwa. Buri wese muri twe aramutse agerageje kwibuka igihe aherukira gufata nimero ya telefoni iyo ariyo yose mu mutwe, ushobora gusanga byagwa nko mu 2005. Buri wese muri twe agerageje kwibuka igihe aherukira gukura telefone mu mufuko ngo ashakishe ikintu kuri internet mu gihe arimo kuganira n'abandi, ushobora gusanga ari mu cyumweru gishize. No kwandika ijambo rimwe ryonyine, tugenda na mudasobwa mu mufuko idufasha kureba niba turyanditse neza. Wandika inyuguti ibanza, mudasobwa yawe igahita itanguranwa ikubaza ibyo ushaka. Ubanza ari nayo mpamvu bayise mudasobwa. Iguha urutonde rw'amagambo ugahitamo iryo ushaka rikiyandika. Ikoranabuhanga ryamaze guhindura uburyo tubaho buri munsi. Ryahinduye uburyo twiga, ariko cyane cyane ryahinduye uburyo dukoresha ubwenge bwacu. Muri iki gisekuru cy'ubunebwe hari abahanga bakoze uburiri bw'isasa, igitanda gifite akuma kitwa capteur de poids.
iyo uvuye ku gitanda ubyutse ako kuma gahita kumva ko uburemere bwari ku gitanda bugabanutse. Mu maguru y'igitanda hahita hazamukamo amaboko ameze nk'ay'irobo agasasa uburiri bwawe neza cyane, ukava koza mu kanwa uburiri bwawe butunganye. Amasegonda 50 yonyine niyo bisaba. Muri iki gisekuru cy'ubunebwe abantu babonye uburyo gukoroga icyayi cyangwa se ikawa bivuna, maze bakora ubwoko bw'igikombe usukamo icyayi ugakanda ahantu kikikoroga ubwacyo, kikizengurutsa nk'aho hajemo umuhengeri uzunguruka, nta byo gukoresha ikiyiko. Ku bahanga mu miterere y'umubiri wacu, ibi ntabwo bidutera ubunebwe mu birebana no gukoresha amaboko byonyine, ahubwo binatugira abanebwe mu mutwe. Umwanditsi w'umufaransa witwa Pascal Pique wavuga ko uko iri koranabuhanga riduhindura abanebwe ari nako ritugira abacakara b'ubukorerabushake. Abyita servitude volontaire. Pascal Pique yanditse igitabo yise Ninde uzategeka isi? Ni inguge, ni abanyapolitike cyangwa ni amarobo? Avuga ko kuva twaza ku isi iterambere ry'umuntu ryashingiye ku bitekerezo bye no gukoresha ubwonko kwe, kwitegereza isi akavumbura ibintu bishya. Uyu munsi hari amamashini akora byose ku buryo ntawe ugifite umwanya wo gutekereza nk'abatubanjirije. Igice cy'ubwonko bwacu kibanza kwangizwa n'ibi ngibi ni ububiko bw'amakuru y'igihe gito, bakita mémoire à court terme cyangwa se mémoire de travail. Ni igice cy'ubwonko gifasha umuntu kwibuka ibintu byinshi birimo kuba mu gihe gito. Niho amakuru y'ibyo ndimo kukubwira yibika ku buryo ntarangiza interuro ngo uhite unsubirishamo kubera ko wibagiwe aho natangiriye. Kubera ko buri gihe tuba dufite amamashini adukorera buri kintu, aho umuntu atekereza ibintu bike bishoboka, iki gice cy'ubwonko kiragenda cyangirika. Ubushobozi bwacu bwo gufata mu mutwe buragenda bugabanuka buri munsi. Mu busanzwe ukwiyongera k'ubwenge bwacu guterwa n'uburyo dukura amakuru mu bubiko bw'amakuru y'igihe gito tukayashyira mu bubiko bw'amakuru y'igihe kirekire. Uburyo ubika ikintu waganiriye n'umuntu mu 2010 ukaba wabimusubiramo mu 2018 nibyo byongera ingano y'ubwenge bwawe. Iyi nkuru nuza kuyishaka uyisome mu kinyamakuru Huffington Post cyo ku itariki ya 5 y'ukwa 10 mu 2016. Umwanditsi witwa Nicholas Carr wanditse What Internet is Doing to Our Brains, icyo internet irimo gukorera ubwonko bwacu. Muri iyi nkuru avuga ko iyo ibikorwa ndetse n'ubunararibonye bishoboye kwinjira mu bubiko bw'amakuru y'igihe kirekire mu bwonko, ubwo tuba tubonye ubushobozi bwo kubihuza n'ibitekerezo byacu bikagura uburyo bwacu bw'imitekerereze. Birasa n'ibitangaje, ariko muri iyi nkuru bavugamo uburyo gufata amafoto menshi bigabanya buhoro buhoro ubushobozi bw'ubwonko bw'umuntu bwo gufata amasura y'abantu mu mutwe. Uyu munsi isi yuzuye amakuru kandi aboneka ku bwinshi kuri buri wese, ku buryo gufata amakuru mu mutwe bitagishoboka. Ibintu ni byinshi cyane. Hari umwanditsi witwa Tony Schwartz yanditse igitabo yise Uburyo dukoramo ntibukora, The way we are working is not working. Agereranya internet n'ubundi bwoko bw'ububiko bw'amakuru mu bwonko, ariko bukaba ububiko buri hanze, disque dur externe. Iyo tuzi ko hari icyuma cy'ikoranabuhanga kitubikiye amakuru, kubera iki twakwirushya tuyafata mu mutwe? Mwe n'ikoranabuhanga uyu munsi ntabwo dushobora kumara n'isegonda rimwe nta kintu turimo gukora. Iyo ubonye akanya gato cyane wari uri kumwe n'umuntu akagenda akanya gato cyane, uhita usohora telefone mu mufuko. Buri segonda rimwe mwisi abantu bifata amafoto 1000. Ni amafoto abantu bifata bonyine, umuntu akifotora. Ubwo mu munota umwe baba bifasha amafoto 60,000. Uyu munsi mwisi hari smartphone cyangwa se za telefone zigezweho bakoza mu rutoki zigakora ibyo bazitegetse zirenga miliyaride 5. Mwisi hari smartphone nyinshi kurusha uburoso bw'amenyo. Hamwe n'ubushobozi bwihuse kandi bworoshye bwo gufata, gutunganya no kohereza amafoto n'amakuru, ubwonko bwa buri wese burananiwe. Ubwonko bwacu bufite miliyaridi ziri hagati ya 86 n'ijana z'utunyangingo tw'ubwonko, neurone. Buri kanyangingo kagira na connection cyangwa se kihuza n'utundi nibura inshuro 1000. Ubwo bivuze ko mu bwonko bwa buri muntu habamo connection cyangwa se kwihuza n'utundi tunyangingo tw'ubwonko inshuro miliyari 100,000.
buri kanyangingo iyo kaza kuba kabika inkuru imwe yonyine, ubwo mu mutwe wacu ntabwo twari kuzabikamo amakuru arenze miliyari 100. Umutwe w'umuntu wazuzura. Gusa ibi siko bimeze, kubera ko hamwe n'uko kwihuza k'utunyangingo tw'ubwonko, buri wese ashobora kubika mu mutwe we amakuru apima petabyte 2.5. Petabyte ni gigabyte miliyoni 1. Dore kugira ngo ubyumve neza, ubwonko bwawe bubashije kubika video cyangwa se amashusho, bwabika amasaha miliyoni 3 y'ibiganiro bya televiziyo cyangwa se yandi mashusho. Kugira ngo wumve uko aya mashusho angana, amashusho y'amasaha miliyoni 3 ni nko gusiga televiziyo yawe yaka mu gihe cy'imyaka 300. Ibi birumvikanisha ko ubwonko bw'umuntu budashobora kuzura. Nubwo bimeze uko ariko, uyu munsi mu minsi 2 abatuye isi bakora amakuru aruta ayo bakoze mu myaka miliyoni 2 ishize. Nimvuga amakuru bakora ni ubutumwa mwohererezanya kuri WhatsApp, email, amajwi ya telefone zihamagara n'ibindi byose byandikwa hakoreshejwe ikoranabuhanga. Bivuze ko ubwonko bwa buri umwe bufite ubushobozi kamere bwo kwakira ingano nini y'amakuru, ariko ubwo bushobozi ubwonko bwacu bwabugize na mbere yuko haza ikoranabuhanga rigereranywa n'uruganda rw'amakuru. Nk'urugero, isomero rikuru ry'Ubufaransa ni rimwe mu masomero manini ari ku isi. Ririmo ibitabo miliyoni 14, ariko uyu munsi mu isi yose buri segonda kuri internet hashyirwaho amakuru angana n'ayo masomero 2. Buri segonda rimwe mu isi hakorwa amakuru ashyirwa kuri internet angana n'ibitabo miliyoni 28, kandi umuntu wese ufite internet aba afite ubushobozi n'ubushake bwo kubona ayo makuru. Bigomba kuba ariyo mpamvu mu isi buri segonda hapfa umuntu aguye ku kazi, kandi abenshi ni abakora akazi gakoreshwa ikoranabuhanga. Umunaniro w'ubwonko cyangwa se ibyo bita stress byibasiye abantu 3 kuri 4 mu isi yose. Ntabwo akazi kakirangirira aho abantu bakorera. Benshi iyo batashye bakomeza gukora no kwakira amategeko y'abakoresha binyuze ku mbuga zibahuza. Bisa naho tubaho ubuzima bw'ikinyuranyo cy'ubwo twakabayemo. Ibikoresho byakabaye bitworohereza ubuzima birasa n'ibibudukomereza. Ikibazo gikomeye gishobora kuzaba ingaruka bizagira ku bwonko bwacu mu gihe kirekire, cyangwa se kubwo abazadukomokaho. Iki kiganiro cyitwa Waruziko. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.